Ki Sipai Border Security Force BSF Meghalaya naka 193 Battalion haga khat khandai trik yayong kilala ban penpulam no ya kajing thmu khayito yakimasi lingba ki jaga khapot kajala shapo Bangladesh. Hadian balayo ya kajing tep kabatikna ki BSF kila penlong ya kajing khandra kabala penkrek bha ha kaba kilala ban penpulam no ya kajing thmu khayito yakimasi shapo Bangladesh da kaba yo ban korup no hadu hendrip khandai trik masi na kite jaka khapot kajala. Ya kini kimasi lalap din na kawe kajaka klaw hajan khapot jongkari da kajing thmu ban khayitu shapo Bangladesh lingba kijaka khapot jongka East Khasi Hills District. Na kaliang ki Sipai BSF kidangai beteng ban long ki bapet ngor bat perking ya kajing pahara halenter kijaka khapot haringkat kajinga trelang bat kitrat polit kajala da kajing thmu ban khanglat ikikam khayitu bat kiwe pat kikam baman. Ya kita kimasi balayok kurup ki BSF kila IT no syaki bor pulit badai kemi nak benta ban pelong syuk ya kajing